Hello friends, Friday Shangtini, Katal Kaisa notification Neleano, notification okurka, Office of the District Legal Service Authority, Sipaizula District Sunomorani Bishingtino, 10 July 2023 Tarigano okurka, o notification ni Bishingti Sajaka, Narajara, 18 May 2023 Tarik ni notification Piun post ni bagai jara apply khlaijak tongnai tei norokni interview ni date okorifeka, name of the post ongka Piun group D no lajaknai te interview ni beno rojak tongo district and season judge court premise Sipaizula district Sunamara o beno no norokni interview lajaknai derongka 16 July 2023 tariko no norokni interview lajaknai hingke o post ni bagai oro reporting time rijak tongo 9:30 am norokni reporting time tongnai norokni test khlaijaknai ability to written English and Bengali te maximum mark tongnai 25 mark ni interview lajaknai narokni piun post ni bagai apply khlaijarokni merit list oro website ro na upload khlaijaka ni saja o merit list na ang video ni description ro rinai tei norok website ro thangai bonai mana tei interview ro ni thangporo norokni logi original document tilangai ma thangnai o notification angka piun post ni bagai interview ni notification jang ar kaisa katal notification eleno 12 July 2023 tarik no okormani o notification ni bisingti sajaka norok office assistant clerk and receptioning kam data entry operator post ni bagai oro interview ni date tei beno rojakha interview ni date tongnai oro 15 July 2023 start day 2 PM te beno ongka library hall of the Sunamra district and season court complex o beno no norokni typing test khaijaknai enke norokni application jara jara khlaijak tongnai tei norokni application number tei candidate ni mung tei ro address ni mung merit list okhojak tongo tei norok o merit list no ang video ni description o rinai tei norok video ni description ni thani kaham khe nainai di Hinke friends, naro nogoi mankana katal job ni notification o mahai katal job ni notification naina bagai hastini jobs YouTube channel no subscribe khlai support khlai tei norok katal job ni notification nogoi mannai